Uhe jangka Pakistan ula sengau khany baulaya Malaysia Amerika badula sedang bankop ia ke India namar baulaya I baka Amerika kala sedang le jengai ia ke India hapo jangkari Amerika hi ukop daki jingkop ki bapher hagne ke portung nyok punya pej badnga kumno ngune uhe sipai jangka Pakistan u Asim Munir ukop ia ke India kawai ke jingkop ke bau kop kalong kumne uang baladejia baka Pakistan kajot ke perah lane kala bandu no uang ngin sim ya siteng jong ke perthai bahkan jotkan perah badkan du rengkat badngi kane ke jingkop ke bakum kane kalong bau sengau khany bau don ye kita ki nuclear bomb sakaweru usngau khany baudon hapo jong kari Amerika bad bakari Amerika mentah kaleju le janbha ya kari Pakistan sakawai pat ka jingkop jong uang ba lada ki India kashna ya ki dam hapo indos ngin supek kai bad anda ka India kala dep bad shna ya ki neki dam ngin sapen hap da shipeu tuli ki misail ban penjat penperah ye kene kedam lada ke India kashna uneu la dombha ye ke India haga bede bekane ke industri kumtau la maham kurmar kumne namar kan mau bagi misail ki bau pha se India haga por jong ke operation sindur bun ki bempoi tang haga khndeuru kisu bthei bat kisu hap klam yo ban pen bthei tang si jakaru sakawai ka jingkop jong kalong bawang baka India kalong kum katu ka Mercedes ka badang thamai ka badang phu dang phing bha bayat haga national highway hadrai ka Pakistan kalong kum kata ka dumper ka bakit yaki mau balada jia bayatang khu uang kano ka ban kam mensau lane kano ka ban kham jot kane ka jingkop jong no he sipai jong kari Pakistan kalong hapo jong kari Amerika hi hakawai naki meeting ka bauya kendu bad ki he sipai jong kari Amerika parlok phi bisngau kumno halor kane hato lada ke India ka snadam hapo indos ka Pakistan ka not shisha ban siat misal ya kata kadam balada ke India kan shna sa komen Kublai shibun ngin sekendu pat hagawai ke video.